Druga stvar, profesor Lukić se toga sjeća, to baš nije toliko opšte poznato, i mlađi to manje znaju. Ja sam direktan akter i učesnik svih tih sukoba sa Miloradom Dodikom 98., 99. i 2000. godine. Bio sam šef kabineta Nikole Poplašina, tadašnjeg predsjednika Republike Srpske, član ovog kabineta sve vrijeme. I evo, možda je interesantno, možda nije, ali kao dokaz ove tvrdnje, dakle, ja sam predao pečate službe i kabineta predsjednika Republike kada je Mirko Šarović 2000. godine izabran. 31. januara 2001. sam predao te pečate. U toj mjeri sam bio, ajde da kažem, angažovan u toj strukturi. Dakle, pečati su bili kod mene. Danas, kada neko meni pokušava nakon 26 godina da objasni da se ima nešto osvetiti iz tog perioda, što bi kao trebalo namiriti nekakvu pravdu nekome i donijeti ne znam šta Republici Srpskoj. A pritome na konferenciji za novinara nalaze se ljudi za koje ne vjerujem da su bili punoljetni u ta doba kad se to dešavalo. I koji vjerojatno i ne znaju o čemu se sve radilo. Meni to nikako, u moj razum se to ne uklapa. Pogotovo zbog toga što bi tim mladim ljudima trebalo objasniti da se SDS već osvetio Miloradu Dodiku za ta vremena. Osvetio se 2000. godine kad se dogovorio sa strancima, preuzeo vlast i kasnije kao posljedicu nemogućnosti da ispuni ono što se obavezao prema strancima, doživio i ove smjene o kojima govori gospodin Lukić i sve to skupa tako. Hvala vam,